Hakanege yukirish Bakhuid tongin duwai nagabinda ba yai pintingan karkliang badon hapadenge jimpang duwai nabinda ke jinggoy jingya jong badahun shisha renja duwai nabinda Suni Kilaris nong tudu bad Mr. Suni Suja badon ga jimpang Palei bachini bad cancer duwai nabinda Aiba Metei bad Bendri ki inga senjonki duwai nabinda Gong Juban ba inyo nabinda ka jingjatai bam jugut men siam jongi ime jongi duwai nabinda ki bapang ki bashito Nabar laispa sapua. Laispa sapua. Galak men habapaj bagio. Galak men habapaj bagio. Galak men habapaj bagio. Yang in yalej kiushaying jong utrai. Raya royu try can hallelujah. Raya royu try can hallelujah. Raya royu try can hallelujah. God bangi thank you shaying jong Kohimen kopera hakanege Sngi burom jongka ket jongu Petrus apostol tonginang IT ya kabalang Bakhuid baro kawe nginang duai nagabinda upa Bakhuid pa Francis duai nagabinda baro ki cardinal ki bishop ki lindo soble bat kirinium bat baro ki pai ringe jonga balang banginang yo jingai ke jinggarku lembaga jinga asylum jongu Petrus apostol duai nagabinda ki kina baro badan hapdeng ki exam ki papin kare nagabinda ki exam duai nagabinda ki bapang ki bashitom duai nagabinda baro ki badan hapdeng ki jimpen kre ya kene ka ayam Lent ha kerteng upa barukhon baru men siyem Bakhuid Amen. Kajinga jongo try jongi Jesus Christ but kajingi jongo Palei lem but kajinga sulak jongo men siyem Bakhuid kindon renka but pi barra Renka bat piru. tongin sange shipor ben pan map but kuslai halaga donur ko ben siyem nagabinda ki pop barra ki bangilele nagabinda ki por bangim shimla kongu yaga jingi kai jonga balang nagabinda ki por barra ngim shimla yatli bat ka balang ban kumjuru nagabinda ki por barra ngila pensonsi ya ka met bamayan jongu Chris kalong ka balang ayu jisu nampin kuid yangi ka yagi por barra ki bangile ha ka met jongi ya ka men siem jongi ya ka jumur jumbar khanjum jisu be id map yangi site kuid yangi na barra ki pop ki bangile bangin dup yo jing tingen bangin dup yo jing kuid lembaga jing isne jome nga plam How lay baton por barra. Badahapi ko himen ko para bangalale pop shibun dake jimparkhat dake tin dake kam dake jingle klet dake jingle palat junga dake jingle palat junga dake jingle palat bakrau junga namar kata ngakarpadi kamaria Bakhuid kabayai sa kati sulti yakiane bakiri koi badiapi ko himen ko para benduwai nagabinda junga how try ublay jungi ublay badon bor baro nisne yangi badandala mapi ki pop jungi unyalam yangi shaga jingi mbam jekut Amen. Good try to listen. Good try to listen. Good try.
nginia duwai. Mi duwai nagabinda ka jinga nagabinda ka jingorko baro kabangidon kam haga jingim jongi. Lemba ka jinga silem jongo Petrus apostol kabangi hake yaga Sngi burom jong ka ket jongo. Ngi duwai ru nagabinda baro ki bapang ki bashitam. Duwai nagabinda ki kinna baro badan hapadeng ki jimpen kray nagabinda ki exam baper. Bagin yo jing stand ka jongo Palei halo jongi. Ngi karpat koblei badan bor baro wacha bakino kino ki eriong kin penki yangi namar mela penyang scam yangi haluru mausiang janga jimpla jinge jongu Petrus apostol. Dautrai jangi Jesu Kristus kun jame uba im badsan sha rengkat badme hake jingelang kawai jongu minsim Bakhuid ublei junom la junom. Amen. Kajing pule na kasiti beningkong Petrus Bakhuid kalong basan kalkot iway terter hadu basaw ko ba iye ngakentu ya kitenman kisan hapdeng jongpi kum upara longsan bat usaki ya kijing syashita mukris bat unong yo bentaro hakaburam ya kabaen sapen pau Topsa ya kekenhun lang brot jong ublei kabadon hapo kajing syarai jong pi om da kabomban se Henry da kamon sngobha om na kabenta kajing mentoy bomhok Henry da kabashirhem om kum kibale don bor halor kito kibapisyarai Henry da kabalong kinuksa ya kekenhun lang brot. Bat enda lapan pau ya unong syarai rangba pin sayo pediang ya kapan sengat bom du no jong u kaburam. Kaktien jong utrai. Ngi songu yau blei. Sam arpulai nomor terus pak kendai pupra. Terus pak kendai pupra. Nong ap jong uday utrai rungam bunai apen taplang rurwa basyang upen tiata jaga uyai
Ya ro you try U Christ Jesus Yang joy ban siap ka gospel jo Hilong umosyang bat halor umosyang ante ya kabalang jonga bat kibor kadujokin omla ya ka Ya ro you try U Christ Jesus Yang joy ban siap ka gospel jo Utrai undon rengka bat pim. Rengka bat kiru Kajimpuli na ka gospel Bakhuid kat kumu Matthews. Kaburam hame kutrai Habau Jesu ula leish aga thain Kaiseria Philippi. Ula kali yala ki sinran ki briyu ki ong ba ukun briyu ude uye. Kila jubab don ki ba ong uya Anis Baptist ki wei pat ki ong u Elijah. But sa ki wei pat u Jeremiah lane uwe na ki nongya tulupa. Ula kali yaki pi pat pi ong ngalong uye. O Simon Petrus ula jebab melong u Chris ukun u ble ba im. U Jesu ula pai ketin ha u suk mapi ko Simon ukun u Jonah namar omde u briyu u bala penpau hapi yagane henry upa jonga u bahabening ke. Tegunda nga ong hapi pilong u Petrus. Ban halur une u mausiang ngante iya kabalang jonga. Bat ki kerdop kadujok kin omla yaka. Ngan ai hapi ya ki shabi jonga hima bene. Bat kat ya kaba pinte haga perte lalate habeningru. Bat kat ya kaba pin lau haga perte pila lau ha beningru. Ka gospel jangutrai Kajira yame ku Chris ko himen ko para bayit hautrai Jesus Christ minta kasngi kabalang karake ya kasngi burom jangka ket jamu Petrus Sngi burom jangka ket u Petrus kabamud kasngi burom jangka jingkantang pop yawu. Hagapor bastang jangka balang kipai ringet kishait reke ya kasngi kentang jangki. Nagabenda kipai ringet kasngi baptisma kalong kasngi karau ban ya kasngi ka jangki ne Nagabenda ki banget ya kasngi martyrdom. Ki ken kaju kadur ya kasngi martyrdom but kasngi baptisma jonki. But kumjuru ya ki bishop ya ki lingdo baro ki ken kordor ya kasngi penkantang bishop ne sngi penkantang lindo. Kalong tik kum kasngi ka jonki. Namar kabaptisma kalong kasngi ka jongi shabening sngi kintang bishop pat sngi kintang lindo kalong ru ya kasngi ka jongi banyatrelang badu Chris but habalong kumta ya kasngi kintang pop yawu Petrus kalong kasngi haba u Jesu ula ong yawu melong u Petrus haba u Petrus ula ong melong u Chris u Jesu u pai hawu bad ong melong u Petrus bad ngitip na ka gospel ka jaka ka ba u Jesu ula penskem bad penbana ya kane ka jingshisha hau Petrus kalong na Kaiseria Philippi kito ki bala shayad late sha kane ka jaka pilaban yoi ya ka jingitanat jangata ka jaka kidon bon ki mausiang shalindat bad hakamat pat don ka wa kaba itinat
hakabayang hajan bun ki mausiang bat ka jingit tenat jangga wa kabashakamat ujisu ula peit ya u Petrus badu omdeshu ubriu omdeshu kaddo kaba hikaya pi yakane omde pishu yusngo na mano yakane henry bade uppa ublay uppa ula hikaya pi ban pla yaka jinge ha ukris melong ukris bad ujisu ula paisha u Petrus badu jisu ong pilong u Petrus pilong kepa pilong mausia bad halorini mausia ngante yakabalang hangni ko himmen ko para ngidon kamban sngotu shai kadar kaya ka ba ujisu ula le halor kata ka jingong jongu hau Petrus lese don bun ke ba yatainia halor kane bad don ke ba ong haba ujisu ong halor ne mausiang ujisu ula pai hi shalade hato haka jingya karan jongi haka no ka por ngin karan yalade haka ta kandur ngim ju karan yalade haka ta kandur haba mod haba ujisu ong hadin baulong Petrus ko Simon melong pilong u Petrus kabamod Petrus ke jingmur janga Petrus ngide ben sauto jingmur janga Petrus kalong kepa kabamod mausia bad hadin bau jisu la ong ko Petrus pilong u mausiang nangda u jisu yai bateng halur niu mausiang ngante yakabalang kabamod ujisu ulamod ujisu umjukran bakala ujisu ulang ublay ujisu num kren kumba kren mangi kaba mod haba ujisu la ong ula kren da ka jingtip kaba pura ka jing sautu kaba pura bad ya kaba ula ong ula mudki nimla banong lese ujisu ula haba ula kren shimut kumne henry ula mud ayo ula mud hapadeng kini kadar mud ki apostol ko Petrus melong ubakongsan melong ubaningkong but melong ubade banyalam nakataka daw haka gospel jungo Matthews habau Jesu la kren badu Petrus shapanga jinglen jungo Jesu la onkumno ko Petrus ngala duai na kabinda jompi but enda pila kala kabamut pinyatililang pinya solang iaki himmen ki para jompi himmen ki para hangne Jesu la ong kita kelong kadbe ngut ki apostol kabamut Jesu ula mud bau Petrus ulong nong yalam u Petrus ulong primus pa Petrus ulong pop ulong unong yalam bad ude ban penyatele yaki himmen ki para jongu kiba don hapedeng ke jingkol mar kumba udon mau nakata kada Jesu ang ngala duai naga benda jombi Petrus nga ba enda pela kala kabamut pinya solang baro ki himmen ki para kabamut ni ye sotu ayu lemba kane ka jimpla jongu Petrus bad ka jingong jongu Jesu kalong Jesu ula trang bad ula penskem bau Petrus ude banlong nong yalam ngi kot ya unong yalam jonga balang pop ban ngi kain kordor ya kata ka kerdan jongu pa Bakhuid nagata daw mendagasni ngirake yakasni burom jonga ket jongu Petrus ket jongu apostol Petrus kabamud omde ka shuki jongu Petrus henry yaka jinkantang bish pop jongu yaka jingai bor jongu Jesu yawu Petrus banlong unong yalam hangni ngideben sauturu haba ujisu ula pinskem yakata ka dor yawu Petrus banlong unong yalam ujisu ula sngokumen hadu kata namar lemba ka jimpla jongu Petrus ula pla ba ujisu ulong uble wadha ka ju kapor ujisu ulong ubriyu wadha ka ne ka jimpla jongu ula pinskem bad ujisu la pai hawu bad ong pilong the cut met jong kata ka jimpla jompi ba ngalong ukris nangda ngidemen sautu ujisu ulong u nongleit kurim badu Petrus uyang nagabinda ka kurim ka balang kalong ka kurim jong ujisu
badu jisu ulang ukurim but kane kalong ke jingade kabau jisu ula pinskem lemba kane ke jingom pilong u Petrus pilong kepa pilong mausiang bad kane ka mausiang uni u mausiang ka kentup ya baro ki bangit bad baro ki bangit ngideben pai shawu nongleit kurim kum ka kurim bad hapedeng ka kurim u Petrus ulong uning kong tam ulong ubakang kong santam ulong primary ulong primus bad lemba ka jing betin lendi ngi baro ki kurim ngi ra yaka sharak jong ka jing shai u Petrus u peni hangi yagata ka jing shai ulong uba yai hakamadu nakata ka daw yaga jingi kai jong upa Bakhuid kalong infallible bamjula ban bakala namar lada kibrikyong ula bakala kamju bakala namar yakaba uhikai kawan naga jing persah jong men siam Bakhuid naga jing shai jomu Chris bade naga taga daw ko himmen ko para ngideben sautu haba ujisu la ai how Petrus ya ka shabi kalonga authority kane kalonga bor ka itiar jong ka beneng ka bor ka itiar jong ka balang ka kurim ban betin lendi kumba ujisu ulaki kai de naga taga daw minta kasngi ngirake ya kasngi borom jongu ket jongu Petrus apostol kabamud ya kasngi jingkantang pop yawu ujisu upen kantang pop yawu haba ula pla ya ka jingate jongu ha ujisu ha kaiseria Filipi leseng ela banong kade hangne ujisu la pen kantang pop yawu balong nong yelam bad hapadeng kadwengut ki apostol omdon iveru bakli jisu bale bale pimjit yawu Andreas ulong baningkong bamelajit ban hapadeng ki apostol bale pin kantang yawu yanis omdon iveru bakli kabamod baro kadar ngot ki apostol ki atililang ha kane ke jingrai jongu jisu lada baro kadar ngot ki apostol ki atililang ha kane ke jingrai jongu jisu Christ ban kindiu pop yawu Petrus ngi ngimdon hok eye banok namar ngi ngilong kabakam jingai nagataga jingrai namar maki kadar ngot kilarai rengkat badu jisu ban kindiu kat yawu Petrus telada ujisu bat ki apostol kelarai ngi ki pai ringet ngimdon hok eye ban kata ya kata ka bor ka itiar ka ba ujisu ula ai hau Petrus ngi pat ngi tuai ngi pindon burom ya kane ka ket ngi shanya ya kane ka ket ngi kongo ya kane ka ket bat ngiru ngi yad ya ka lendi rengkat bat ka jingshai ba wan na kane ka ket kalong ka jinglong upa Bakhuid minda ngi kongu ya upa Bakhuid Francis walada bon gi beryu ti persyamban kawang mau namar omdon kano ka mau balaban kata yawu namar ujisu yada yawu tenginum don kamban kuslai shungeit shukongu bad yade kelendi ayu jisu nangkar ku kardo ingi lemba kane ka mas Bakhuid balong ki baskem haga jingeit jisu bayit kerku kardo yangi pangi duairu haga juga pon naga binda upa Bakhuid pa Francis Pad baro ki jimpinyai jang kabalang namar de mami mela bu rendi ia kabalang hapo ka jingyalam jome bad umensiam Bakhuid enyaro yau trai Jesus Christ Jinam lai jinam amen ko himen ko para tongin plai ka jinget ka jungi nganget how play upa badon bor baro unang tao ka beneng bad ka kindo pad how Jesus Christ kun ba marwe jungu utrai jungi Yau bala puna men sim Bakhuid, yau bala kana ka Maria tisuti, yau bala shalebin po Pontius Pilatus, la sana arpana yagu, la yap la tep yagu, la kyasha ki bayam, hagasngi ka balai la mi patne ki bayam, ula kiu shabene, ushang shakamon play pa balon bor baro, nang daw in wan pat ben bishari ki bayim bat ki bayam, nang ed how men sim Bakhuid, hagabala Catholic Bakhuid, haga jingasalo ki rikoid, haga jimap yiki pop, haga jimmi pat gadok, haga jingim bam jikut. Amen. Lai spot in your po. Play Bakhuid.
to ya duai ko himen ko pera ba ka jinkenia jonga ba jumpi kan lang ka ba pediang pun hau blai upa ba don bor ba ro to try peding jing knya nek ti jong pi na ka banta ke chi ro bu ro ma kristeng jong u ke chi mun to yang i ba ka palang ko khu jong u ba ro ko wei ha ka jing spoon jamme to pediang ko try ngi karpad ya ke jing duai ba ke jing terwa jonga balang jamme barangkat ba do Petrus Bakhuid kum unang sharai jongka kan laban poi shagad nam pateng bam jikut nema rengkat ba do kum unangi kai jongka ba kat ba kabas kem ya ka jingait ha ka jimpura jongka dau Chris utrai jongim amen utrai undon rengkat bat pim rengka bat pi to kan tiu ya la ki donot you can do ki shau tongin try aingu ya utrai ublei jongim ka song hok bat ka te Dashisha kalong kabashong hok bat kabade kadeti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinrat ko pa bakoi ko blei badon por bat bam jikut namar melong unongap lamborot bam jikut ubam ino yala ka kinkhun lamborot Henry lemba ki apostol balakarku mesharai bat yada ya kabarobor Kanamba en sen shar yaka daki tu ki ju ki nong yalam ya ke ba melatung ban long ki nong sharai ki ban yalam yaka ha ka kerteng jongu kun jame panamar kata rengkat bat ki angel bat ki arkengel ki kets em bat ki hima bat bar ki pait berlin bat ki bod jonga beneng ngirwai yaka jingrwai yaro yame bat ni pen bana kalem sange Bakhuid, Bakhuid, Bakhuid to try. O sim don boru bleki bai. Bring but berteki adwailan. Kaji ya rosana. Hosana shatram tam. Gajing ya ro yu tabawan alam badai gerteng utrai lengbat berteki ya railan gajing ya ro sana usana shatram tam ko para tongin trang na do kato nut naga binta ka jim pensle jung men siam Bakhuid bangilong ki bayai kongu ki bayai i ya ujisu ya ka balang Bakhuid baroka we pat ka jim pen ya jongka wa lempa ka jingai kongu nginang dap shushu da ka jim pensle jung men siam Bakhuid pat ka jinga e pat ka jing khoi Dashisha melong u Bakhuid ko trai kata me jong ka jinkoi barro namar khatangi karpad ya me to pen kuit pen kantang ya kini ki jing tarwa jongi da ka ba pha ya umen sim jame kum ka je halo jongki bakin kalalong yangi kamme bat ka snam jongu trai jongi u Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngobha ula pidiang yaga jingsha shitam ula shim ya upu badaka baingo yame ula kidia yavu badala ai halage sendran u om toshim batobam na kane pi barro tamar kane khalam ka medjanga ya ka bayanaiti naga benda jumpi Hakaju keru kamendal ale bam ule shim ya kuri badang ka baingu biang yame ula ya ka halage sentran u om
Toshim bat di na kane pi baro na mar kane kalong ka kuri janga snam janga jangka jutam bati mai bat bam jikut ya ka ben pen mi naga binda jumpi bat naga binda ki babon naga binda ka jimmap ya ki pop ta le ya kane ban kan mau ya ngam kasnam bakardor jangu Chris ta pen koi yangi ta pen koi de ki men siam ha dem pen koi pen ki ai ki bapang ki bashitam ya da yangi nau bamen Kajimaya John Kajinge Ngipin puna Ya jiyab jome ko try Bat ngipla Ya kajing mi pa jome Adu ba mendawan Adu ba mendawan Nemar kata ngi ke pa pen menda ya ka jingia ba ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame go tra ya upo jang ka jingim ba dia ka kuri jang ka jim penim ngi da aingu aidem namar mela nyu yangi ki babit ben yang hakama jamme bar ben shakri yame da ka bas nge verit ngi kar pad yame bangi ke bayo binda hakamet ba ka snam ukris ngillo ke bela penyat le ka ve da umen siem bakhui to ken mau ko tra ya ka balang jamme kabala priyang hasatala ka parthai ba to penjana ya ka haga jingir renkat bado Francis upa bakhui jangi wilbat marwainu bishop jangi but baru kiling do but kirinium to ken mau lem ru yeki himen ki parashin rang but kinde ki bela yoti ya da ka bakarmen ya ka jimmi pat badia baru ki bela klat no haga jingis ne jamme to pediang yaki shaka jing shai ka kama jamme to isne yangi baru ngi karpad me Barengkat berkamaria teis di Bakhuid ke kami jangan Palei. Ujaso Bakhuid kurim jangka ke apostol Bakhuid. Francis disease Bakhuid. But baru kiri kuid ke bela pensaba me pateng la pateng. Ngilong ki babit ben yo bin talem ha ke jingim bam jikut. But bangini ro but pendon buram me da ukun jamme o Jesu Christ. Dawu lembadu badhawu Kallang hame ublay upa badon bor Hake jingalang kawe jungumen sem Bakhuid Baro kaburambad ka jingiaro Junom la junom Himen ko para tong induwai nagabinda para ke jing tumo jangi duwai ro nagabinda ka balam Bakhuid nagabinda upa Bakhuid pa Francis duwai nagabinda ki kinabara badon hapdeng ki jimpen kre exam duwai nagabinda ki bapang ki bashitom nagabinda ka ri India nagabinda ka suka sign baroka wai koppa jangim Uba hapdeng kalong Bakhuid kasteng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame ha kanjau kumba hapdeng Tuai yang imentaga jimbam jangi kapahala Sngi Batama bingi kirikang jangi Kumbangi rungi map ikabelis niu yangi Padwatelam yangi shaka jimpen shoy Henry Palei tingi nakabasiniu Palei yangi ngi karpat kotrai nagi jingsuniu baro Haga jings born jamme Tuai jingsuk jingsain hagi Sngi jangi Kramba daga jingerap ka jingisune jamme Ngilait barabona ka pop Banginyo jingeda nagi jingjinjar baro Kadbangida ngap kemelendi aga jingkarmen Bakhuid but ka jingwan pa jungunom penim jangi u Jesu Christ. Namar ka jome kalong kaima ka jome ka bor ka buram junam la junam. Kotrai Jesu Christ me ubala ong haki apostol jamme ka jingsuk nga I happy ka jingsuk janga nga I happy. Wat pe tiki pop jangi Henry aga jinge janga balang jamme but haga jingspun jamme Taïew hakaya ka jingsuk pat ka jingatele kawe katkum ga mon jamme mame uba im badabasensha junom la junom Amen. ka jingsuk utrai kandon barabor renka bat pim Rangka bat piro. dap da ka jingido Kristo ngin yaing markelia
Sio sene yangi go kulang bro du play making keep over day to sio sene yangi go kulang bro du play making keep over day to I jing suk yangi Hakami ukon lambro jungo Palei. Hakami bakit nagapop jungo Perte. Sukato ki balakot chaka jingawai jungo kon lambro. Ko kan rat ngawang kusang ho pamandrong ko yeng junga Palei siong tam kaktin kamusim junga sakya hi Comment press now jungo please can do chaka jingyo pop jungo. Pendapen yang atrai Daka jing e jing spoon ba jing snake Ngam tengan shu me kwa jing di Ya jing e jang me la te se Petrus apostol kandame yaga jinglong upaba koi jisubi karko kardo yangi katbangi kongo yaga balang katbangi kongo yaga yukrish pakoi katbangi kongo yaga sakramen katbangi diame amaro yaga sakramen pen slay yangi jesu pen katbang yangi jesu pen koi pen kya yaga bapangi bashitong na padeng jangi ba ka bakomo yaga bor ka itya jaga balang inang yo jinglai doi inang yo jinglai du na uksoi chao ba men naga jingpang naga jingshitam bangin duk lang ki balap laga jingai ega jame karko ko jisu pen slay yangi vai 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 mentam
Hagenega Sngi Borom. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. La 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 la. Tong in near Duai. Koblei me uba haka jingra ke jongi yaga Sngi buram jongu Petrus apostol bala kerku melapsa yangi daga jingelang kawai haka met batasnamu Chris to ai ngi kerpan baganega jingya ai kerliang bas yuspa kanlong yangi ke sakramen jonga jingyateli baga jingsuk da u Chris utrai jongim Amen. utrai undon ring ka bat pim blei badan bor badan kerku yapi uppa Badu kun, badu men siyam Bakhuid. Amen. Yalisuk ben penbana ke kubar babha jongo trai daga jingim ke jompi. Isongo yau blei. Arspa kendai po. Apostol Bakhuid baro konong penakak tinublay kajing hikay papilayo pilay jikay akaperte Kay papilayo Pilay ikay hagaperte Aburam hokpa berukun amat sim Bakhuid Kumaralong apa menikam Cumantad baraboy cenam la cenam Amen. And your right, you try Jesus Christ, cenam la cenam Amen.